I put all my hope on the truth of your promise. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. When I'm bowed down with sorrow, I will lift up your name. Pertama dan terutama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya pada pagi hari ini, Jumat 28 November 2014, kita bisa bersama-sama menghadiri pernikahan Ananda Agus Wahyu Raharjo, Sarjana Pendidikan, dengan Ratih Daniar Anggraini, Sarjana Ekonomi, tanpa ada suatu halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Your voice fills the night. Raise my head up to hear the sound. And when fires burn all around me, I will praise you, my God. And the foxes in the vineyard will not steal my joy, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. Bismillahirrahmanirrahim. Agus Wahyu Raharjo bin Haryadi, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Ratih Daniar Anggraini, dengan mas kawin berupa uang sebesar 281.114 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ratih Daniar Anggraini binti Haji Muhammad Siswanto Hadi Purnomo dengan mas kawin tersebut tunai.